Yeah. Okay. Opesa di ope. Into wate wase ana so wate nase. Sa no mo ware antokwa bi ani ho. Ba se wo bi tini baabi na zo to baabi wo se minhwe osuban. Tie o se awura no kro ya so ko ni ankonko bodua. Wo ya nyamesum ni ankonko bodua. Enti o modwale hye peneti aso dem. Ana sei wo se be me na sisi osisi wo kwan be so. Wo se wo hwe osuban, onim de ntie wo hwe osuban. Adwuma wa bia makro bi kro wo hwe, odi mfie bi ato so hwe se sika no be hye no. Ana de be ntotontoto. Tanya ma we nyina no be ma na ni ate wo be hwe. Betini nyina achi no kan se osofo se no wagya akire die. Na me pese me hu se adan sofo no e kansem bi e de hunahuna ba ya no na pressure aba ne so ana se de en. Nana ya utie hwe. Asori a yewo mu no. Yen kan kira sofo ni bi. Eduru ba bi e bi duebo. Sabi. Se duru ba bi nanka, olma metimi betimi ate asori a ho. Se wamma nipa no ne na nanti ahunu ni suban a ho. Obekura hwehwe. Pentecost tete a medie na mwo mu no. Me kama Pentecost ni bia wo abonte achi. Nana ya Pentecost abema ahunu abaya bi waso no so be ware na. Enhihye ye wo ho. Enye ofiti han no akoye no ade. Say nhihye enzo se emfa anya adwuma wo. Tie me say se amemi ni ho ntimi nim de o. Ada na say wuni. Oh nana ya na Abraham pa wajai Pentecost. Mama chire we mu nwa. Wajai Pentecost wa. Chire we wi ansa na ya sa. Wa ye no na no. Ah na me. Ene ya matwura to ha. Na wi a wa chire mu. Pentecost no. Abrantie ye hede tu nipa. Emomo ba bia ho han dan. Se wa ufiri so ye behwe. TV wo ho we wo ho. Onim de ntia no mo yesa ade. De nti. Nana ya sebe ema binom adwene ti sekusua. Efiri hwe hwa na abo. Enti se woni TV wo dem na mo han dan. Me yire ne maame se wa. Me gya no hokọ adwuma. Agya man so nware wo tifie no ndo wo bie TV na ho no wo bonyom. Nana ya ni ye ne de. Wakọhwe TV baako. Kwa jama nso akọhwe TV. Wakọhwe baako no kọ. Wan hwe adakoro. Na akọye empemu asem. Enti aso ne tena se yenje se e wo se wo be ma no boa wo wie. Ansana ya soso amo aware. Ton se sa tam no Pentecost no nya sa aware jaye basa no wom. E se nipa no okọ no hu ni se ade bi ade enjoy wa awade mbia ne bi wo be ma ne ho. Na okay ye of acrobat movie ya. Na em so okọ azie na Mark Brown kosra no a Oscar ai o share da ko hunu se cooler si we isi dey afraid cooler mo ze na say satan ye ofa na woni fridge no ni fridge ti na fridge e cooler TV so ebi ni ho da bi nkonya ne nso so akwaye de rubber hyehyɛ ho ni bi edema rubber hyehyɛ ho no ai na say ohwe ya no wato wo fadin ku na ba ko so age so la enti ne satan na say mpanyimfo so ko cheki we nyina wo be ma dem o ana ya kan mun kra no se ye wo ye kra ase no nana ya ansa na be ware no papa be busa wo se fa fotomanto bra me uni fotomanto ana ya ma tese ye se ade bi a ye de ne amagu mu ye bag ya mpelifo bag ya no mu yisu na se ne no ye mfa ne amagu fotomanto ekola ki no ya no na ya dan no ana afi so kra san de gu ye wardrobe a glass san bobo ho ene wardrobe glass mo ho a eno ye ekomoko no chese glass mo ho eti ai no ne njenje ne no echi no eno papa be bisa so wabo anwan san na oba na wo ka no yakosere na ma ho ene die ne ehu enti abrantie no a ye ka na asem no nana ye dua no wobo no ye dua hu no ye dua hu no nana ya so obebo dua o so ope nyina so ene ebiem enipa bi so mfa entie ne yansa na ejama nso mabem nana ya ye wo nipa bi so wo ho a ho ade no waye nso bo ne dua nko no waye bo ne so bo ne dua ade wa be ne ho nana ya tie ne ye ade no waye onu anim se ade ma mfai bo ne madi o bon na no nso di nso kro na ade bon no no nso di abon ade nti nana ya tie obi wo ha ni fie a ofiri mu bebi ta wo mu achi ya ye mfiensa nkan wodo kana e be return about so okay ene ebiem ebi also a oye bayifo eti ugbo ni dua na ano ade echi ye nsu ade bon no obekọ ho akoka no kure bia wo ma kire wo mu no akopa chew neso asana ho enti sa ade na woni pakro no wo ye no
ode ye wo na wo bo no dua no kokko ye bia etia wo bi no etia wo bia na afi dua na ye adwuma wo so nti abrante we dia futuo na betimi dia ma abrante no onye na adwuma no hwe na yere se ewura no onye ne ho ade dia wafa no na dia waya ne ho nya no nti ya bebo ne dua one na yere ne ntena opekura won ko sama ewura no so eno nso be possible okay em say we nkwase adua no wabɔ no okay em say ono nete oso wo hewu suban ukan de tie ode me ba me ya ahoboa no unim de tie o ya ahoboa na se na Abraham pa me nso de ekire me so ne se wo be ware oba 6 years me hwe usuban ya se na ya okay 6 years nko a wo de hwe oba suban na ya ti edu ba bia ho wan hwe nipa ne bi di ne suban bi besie wo man se suban no na ba be ko me ba fa ne se wo ba ba bi ene ba ma bi atwempena 6 years ko 7 years omo nwe o ene omo te wona de bi omo twempena ne ye hwe oba ba ne suban wo be feel say na ya me frɛ wo mu okay ne me bisa de potia enti ama na che unyina so na ade ma me no eya na o ka se wo hwe ni suban a tie unyina so na ade ma me no eya me nya motra ma se nye de a me ka kire wo se me ba ni nya obi foforo no de ne ba me gina tom okay mate wase tititia ebi se me ntimi ma me gina nsi ho we susu de be a so dem no de ko wan fa nkofie mate wase so di kofie nkempanifo metena se ebi kura nkefie no okọ ho ba ko mienu no akobenyi obi amenatia ne naso se awura we omu fie die omu ye omu fie die omu so nipa so saa niam a wo pa hu no nke ho nkobenya bia hu ba we dey so dem no de fai ene ya wade ya ye wa na ya dodo na akogina asofo ni bi so sofo amakwa se awura ne nware bema na bema no awura na osementi ase wa branka abusu nyina ate ase na abram pamate medase Mr. Champo Mr. Champo we are question am di bisa na Abraham pa no na wa fa na last say be ma bi ne wo baba ko out 6 solid years ka wompene Mr. Champo adi ntina ka wompene na ya medase meche etiefo ne ahefo ya ntia ya mempre ene se enipa entry perfect ansa na ware okay na awari nso mu obi asuba enbie ansana mota mu tsano na mu yenu mu ko mu na nsesa ye nso oba na mu ko mu ese we ya to se na we ye na mu de frade ayen kwan entino sebe eso obi a ne tete onya woni fie a wode eba awade ni eni se wo pese eye te se wo maame edie no dia dabi mre ene ntitiye ene sebe odo aya awo na ode betie sie sane ma wosi okay ntimi mo die enfiesia ne die na edoso fiensia ne doso na edoso because ye nipa ena emazo so no ya te say fence enhwe emre bia no anwe ya na wotam ye den etwam etise no anya 20 years na on ta on fiensia na onya 26 years edoso ena sebio nyakopon anyi ne yeye mai ana odi ato ye ma no ye mu wo pie ba wo wo fence me me bi wo ho a sebi e ma wo ye oba okay sebi awodie no nyakopon etimi na ye ade na ya kosua no e wona ma bi a onyakopon e de ma entimi wunyi na wo chima na ya wo ko na eso et eni nti so wan wi ye na unya be 40 no ne ade a na wo no ho ayedi etimi me de ne kan se na mema omni ma etra eche se omohwe omusuba na omuntwa so na nya de ya ebeboa se nyankopon ya nya perfect ansa na wodo ye nti se ye very careful medase afi de yenko issue na so bra ya boni dua yi abran ababa ya fon kwa ko boni dua no ababa na se nkonya abotre eche se sofu me kani prempren me nto sebi sofu asori bia ya wo bia no sofu no woni obusuani woni obusuapani awan sem no ni ade na ya sofu no bi aja tire ni ase no wo mu ni sa right no ba so ever as I say ebusua and handle those issues
na ya invite osofo no na wa de wabam na mo osofo ni fence ni na so say ento nsam fe be ma wono ya osofo ni bi kwat mi fe ma ne mema ne ma ne no papa dom say o me de ebi mo ya ma ne bro I am insulting me use that word no sabe wonye busuani ayi fie krampo ne dia asem ko na se wo mo eka wo mo kan wonyansem ama yehu abusua ebisa amamre yantentwem na so nemo sabe enkola bia kwa di asofo e na wo ye no mo pe dabi ene de me de fie de wonyansa na bra no ne ababa no etra ye no sofo mani ti se ne na me kan ya eniye bi on bia na enkoyie na dema no ehwe nema ba ko mienu miensa bi aso bia ne se ne osi fanasem ena ne bia na doubt bi so ho no ekwa bi so no entina o steady kakra ena bia wo muta wo no mfiti ase no ne sika eni ho no sa entam se sika ba ne se na parents ena ma ne settle girl no wo se le don se bema bi story enu na man se na ti awade ase aya wo bukuno abo mu twetire say ena ye ka say ema dodo sen fra na yabo makohoma yabo o ti awade ase so entino bema ni skani bema sem si apnos wo bema wasting the time enfin se de wa entino mami settle ento obenya nsafo enne ne maame ne papa so mo dwine sabi ekọ echi a wo be mu se bema na ya wo mo bana akofara no wo nya kwasea efise ejapadie na waya ma wuno wuti ye na hini ya wo beti ko edi asifie obi atone aso tadi asifie obeti di asifie wuti ase na aso ya yekona ya di hunam nya akoto asofo so no edu de penso bi ya na ebo ye nse bi etugu ani de meka ebo ye nse bi tugu chese obeti ko aso na asofo ka chese o ma no ye baifo na o ma no wo na ya otete wo na obi ko school na wonye bi sano sano na o so na enu nyasa sano ko na o ka se ko ya mre obi ko na ko mre enti ko wanku na so fu bi tinya se obi enne ne mani entem obi timi tu ko abrochire so fu bi tinya ya mo to bi chia twere no obi enema ade so fu no so no mo na eye Samebua mo da me franka jam samebua endi sa me ma we se no mutini me da me kase abusia eye abusia enti ye wonra ya osofo bem ene ye womra ye jama e fese bisha enti gam de ye ko eno osofo ne se me no ni nyansa sofo no wanya mfomso wo gira bible so ene o ka che ba ne se no be o gira bible so o ka che abrantia ne se wo bodwama ene de ye sofo ne ye right me na se mo kan pon so funny you're right because we think in the Bible now we call sorry no about one sanko that bellechi I am from so and I need to feel woman dey na che say eye me mo oba no so be nya adwe say wa che wa hwe na be ma no agya no na Mr. Champo wonyi ni say ebi a na oba na so dwen say sani asofo yi kasa ase owo adwamanbo mu yi bi oba asore ko ni tibua edi akon ne sa de won ni se no so betimi aye na wo ye first mu ni se Bible na sa de ni bi a afi asofo ko ni asofo no wa kan wa wo di ani se wo mo adwuma ya wo ye eno ni ade won so ko ono so first wate bo ma ni se wo boabo no ho eni tom ko eni na nu na oba no di pressure to be ma no so dey what is my pressure so ebi kwa ye kan wo mi fie eyi oho ebi na ma mi bi eyare anase bi a wo ni bi a ebi na obi a ye se ode obeji awade no kra no ne bi na oni Ghana afa so obona ma na ebi abusu pani bi entoto bebre awade ni wuti kwa ko se ko ye wade nana ya wotutu ne ma bebre involve so many people ewo abusu ni mu enti ne ade a ye emekatuo na dia no wanya botre wanya botre dia bori dia 100% me ka me kire wo enye djuma debi because oba ni leja abema no na bo no so se bio wo bo oba ni dwete enti no ko mitunu fo se ka bibi o se ye friend so mo oba ni dwete anka wo ni dwete bia bio wo nya mfumso bo no ye se bo ni aba ho no ne ma no ho no so no obi so ma wo edi mo tese we to be kasa enti o na edi to be kan waje ani so funny the wa ma de any pressure o tu ni fo se enka won twe no kaka na se bia
woman nya ne ho ade e na be be hia ka kire no wo ko ka kire no so ko ye no be man ni ye no ansesa do no da so do sa na akwosesa wo mom na akwosesa ye enti de bem no be man enye ye enti se se wo bodua hunu na mom no ho ye ebe nya ono ankasa oba no wan hwe ya on du tumi kan ko dane wan hwe ye be nya ono ankasa we say hunu ni awoye sa enti no won tutu bilika because we why no wan ye ono na be nya no me be sa na de ne tie enti so wan me da si ya ne kwanso eja mame be ma bi ne wo ba atena enfinhia ensia se ne aye kan finhia ensia ene o matena onye me ba ne ho ade yo na ya me da se me che tiefo ne ahwefo nana awariye mu nsem no enye bete le bia na me ka se awariye ne kwa wa ntini e friend se awariye sabe se wan to boase a obetum ni kakotojem obi be ka se na otum ni kakotojem pre ko 6 years minum ye no sunufia wo firi mu ne sunufia me firi mu obetum ni obi atena 20 years ni suba bi wo ho ma wo da jeda obeka no na wugina chesa na do nsa gubu no obi sase enti after 20 years na fe na abeja no asem na meka bi amene nnuan nanam da bia yesere koba asem kiti bi obetuma da suba bia di akere me a menka se eye wono a eye ni pesu ewu ni pemu nansa na brantie no oba ne beka se me no watena che nti koye me ho ade no ye misa se store kura ne ntoma na ankasa kra otia no sika dodo se ne dibie na se store ne nko na wade yonko ayo na ensuo nso de na eka ho no nso sika se ne di wura ma ka entumi nya ne ho ade eya brabo a ye hyehye ema me no miye no daache si ye betena se ya kyere nti ye ba bebem enne kyere se ye kyekyere busua entimi di nka mo wodor srade ansa na nkwala ne ba o ma amere aho kyere ama ebia ne na hunu se ye mame daache na nye mame samnum ye no ma ye boye ho so na sa wo side ne ye ya da bia me kam se awade no si enya ware wi a percentage no e mal na wo hawo be ma de mata de egumi ko mi ko di pa wo se me ko se menya bie se menya bie ano de unhwe mu ho eno kura se obekọ adwumanim se wankọ adwumanim sa me kọ adwuma abo na manuru ho a eno so ye cheme CCTV cameras mi so dabi na mekọ beba na de chi amanya bia anto ho no awade no fa so be le wo so e de ne nkwala ni bedie afa na wo ko maame no papa ho de akoto wo manim se be ma no wontumi hweme ne mum din ka boa me ho ama wo nya ba bi si wie na afa mire sem no ekoye wo ho ade ne nkwala ba mu a afapem no ene yesi no agina ntimi ya mpere ya ho wawade mu awade na nkasa nsa bi be ma wodwene enne ni da fom ne de wonwene yenkodidi toba yemfa ha yenyese da bi woboa wode utwi street kake onfiu na se be ma bi wo ho asika wode ye se ajapade ma wi wo pawre beto tontare nkwa ma what you say eno so wo ho kada bia na kwa ye shepe wa twe abom na kache da kakra no ono beti wono ukoba na afi koduru ba bia woto se wo yemfa wo mobere wo ye de wudidi ekoba wonim se ejami ntwa no wonim se nka be ma ne ye sa ade na enke ho no ba na ehunu se time okwo dabi because that time mo spend ye fa ha ba we ni ye kwa ha ni ye fa ni ye sere ha ben nam se wo hunu se ma gestor no ama ho ma hye ne ma wom ma yese yes na nam bisa se sofo na ankasa no opere ne ho dodo sofo ya kwala le papa ana ye kwala na busu apani ana nyanyam bia kwala na ne wo fa ne ho dabi ye wade bi wo ho no mu a sofo de yanka bi hunu yeyi oba ne be ka kire yes obefa sa maame obefa sa nyanyam bia wo ye kitchen woman ana anu obefa sa me pa cha wo ye house girl anu obefa sa dabi
o koduma me so me koduma because wa hyem dwa oba mesi what you say ana me no me no nko na mota anza na ohun se nete misuban ye what you say enti nko ka sa akora mpo no na ka yo baba dwemba unu be ma na tena 6 years na hwese mpompon so wodi woduro no e se ohun se dabi menwinu nko kire kakra na me hwe me wura 6 years no e no kore nyame adawro ma wahye medwa so ofi se bi kura mpo na eni ho no mo a eni esto mu sika kura makura ne kakra o ma me fan support o se de be ya de ani monyam beba eno de wa amoso eno wo de be ma ne enti wo be ma de ho de wo hwem ho enyanyam bia wa bankura na bisansa koso ane ne krache mesrew me de medwa de mfoa no mamu mfoa no mam twon firi mu kura oyi wodwuma na me so me yem adwuma fe so de adai enti fe awade o no eye entoboase ne hyehyeye nti na sesias no fi se o bobere wa ana wo ye dai be manda be na ne bo fuuda what you say na kodi na enu eni nansa asodi a wo ye ye no eche se be man no ye ready so wo be wale wo ba me hu ne se bia nka mo ne kan yi afe kura na akoye ne ho ade ko be ye ne ho ade eye den na wo sodi kikiki se an e na wale bia be ko wonya store se bia bo abemu o ko tese be man no be ka che o se bia se nti no store na wo nsaka ne nti no o ko e na koduru ye e na be man so te da sa ko so ya me de menya wo na so ko wo hwe ni mu a me ka se bia afe ampani ampa wo be wo ma wo mfre no e bi kro mfre so kro na wo mfa wo mfre me aye dai an sama me no aka ma betan be se wo mfre me wo didi be se ma so ye didi nkomo me ka se wona mfo nyina nim se be ma yi se na bra wa bo ho nie eti wo twon ho ntumrika me hye wo ya bi wo be padodo what you say na wo sa afri mu hwa se wayi obi ho ade ti me kwa akobɔ ne dua me nua ba why a mistake ema ebie wo mu ya mommo madwene na fom na mun kura be ma se de be ma tum ne boase no wo kura mo ene mo ma no mo so mun kura be ma saa na yen se be boae dua na wo boae ne de ma me enya dwuma enya be ma bibie ne ho no mo ebesie be ma no odidi ya wona won sa nwale biem no nwale biem wo ba no se dua no pa o ma bota ne abra ye ka sei enya dwuma to the sense be ma ni ja no no se krate ewura wo so ko dia me se store no safan fama me ensuo safan fama me na nke benya be ma yes chese basa dia wasisi wo ba no emfie nsia hwe a ware no na se wo man bibia onko wi a waye den wi a ware no enya bete o ewie mo ahomache de ne kura mpo de me se nani kum so pe kwa akwadumenti no what you say eno bisame ma me se bo a what you say won se ma me aka o se jekopra enu so to me the man here wo pra kura na nwom so the styles ya hodo eh say ceiling fine air condition plasma de board down chese e man ne bre ni nya hall mo no ne ye ne say henu de me tie ya na pa hwe mi wait na aka chem se me ma o style ceiling fine enu ne ye say te say eni ese minim so be peja no so ba ne be source minim na Abraham pa ba mi hu ni say de board down no say eni ese o be so dan mu enu ne plasma plasma o ba ne be so dan na eni wa ma 360 ne sere akosuru say enu o yo ba na nko onya baleda untimi se unya bida ye kan bench ne onim ni nyina o bench ne ye no ye din sa no na oya step case ya wanwe Calvin one net here my lady enen so abi o da bi nye onye wasade abo ene de onu kra na pega style my lady wasi ye say ene o ba Calvin bench ne ye style ahodo a ye company o be ye nim say no say won na e kire yen my lady o be say wo je ntre ha o e ka me say jam was say wo nyini he Calvin mesre yi free so why what you say afro kutu no ya dia adon ya dia be buo to so no asema me kan le da hall na ya yen ka bibia ye kan nyina no e ma ne bre na ombra homache no na se be ma so wo bon ho so na homache ji kopra no wo mani ko ni ya enuma woto ye so nko ebi ne say mame ya no mto say me to be nchira wo to be tire me se ukunu awoso wa na what you say ama de na de prayer si form na wo kwa akopra what you say ene you ready dada ke you ready na sa wo dem na bo mod na ka akosia o se miura daddy miura na daddy
Woda na wadi so what you say. Daddy na se kire no woda no wase. Nkoye so anyumbe no. Nkoye. I know what you be. Fama me. Amankwa tie nya no aye ohia ohia le de na chese ni kunu no wanya ne ho adwuma. Yes sir. Amankwa tie nya no aye chese nya no aye bibia nchese wo ne pe le be fa wo ne pe wo be fa wo asem na abado be sia yes sir. Ne we mango so dia bi what you say hwe na abrampa ma no ya yeso ya mutie yenyi awade na aye ka no sabe mi tumi nua ba ne fo se wo firi mu akono so wo sa akomu bi mu a o mena ni na ho no mo nya say mistake no fa course kakra na ma mi ntina se na yentie na asem mo nya say mistake ne duabo ne de enya adwuma yo me da enti mesle mo ma mo so de duabo se mo awale yemu no mo ntombo ase na awale ye na fo so na obefa konse medical kase ye wa asore kofo ne wo sanate ye what you say Kristo ni de obodu ase awura yi asofo igi ne di se ne pa no what you say so agini di se ne ba oton safre what you say hwon se nkwase asema wakodie what wagu ani ma fi kwasi ada safa bible ahye ne motuo me kwa sorry no asa kwa ba kom so no so ne pagya nyoma so o na tonwom entina so tonwom na ye papa ba o nanga papa ba ne ye wo nyutuni no ye what has say AFC no awale na amaso na wo sa ko chance ye ene be yo wo sa ko chance ye so waste of time ese we no ye be kwa koyi Muslim fo Africa kwasuma ba say no da so apprentice enti edu baby e say nya afi okura na obere ne ho ase bo se ne ba na nyini onyina be ye yesi me da mo sepa nya min shamo na abrampa onim se nkomo aye ayedi ni fiada no oba me TikTok DM a mema ni bi huna mani o wo de next week chat bi wo so Facebook nyina me DM sa stories ya enkrofo nsem o ye pon anam di be ma bi pa ba bo ba bi ho kapa hwe no a afinie wo ne na ada wagigi na di wa ware ne neti as Mrs. o bibusa ne sa asem na ne o me entra se ne enka wo se wo ba no o papa ye elder na nya sa asem ne ba out e be se wagu elder na nimu ase enkrofo se ne esi hyedem pa wo mo bra eya me the story ni tum de kwete TikTok na omo atia na omo so de omo de aba no aware no se omo ya me na ye hu aye hu nya 1 year waye ne ho ade afie wone ne nada enye nkwase asa se de be oba ne mpene na be ma no opie wunim bia be ma ne kan kwa na etim akoma wunim se be ma ne so na wasa ahoro oba ne ka obetu akọ aduma kọ bie store wani se ne be ma be ma no ene ma men ka semba ko pe nipa wo de tum no nti se bia na oba na jimi no sa nya nania ena nti watimi a type bebrebe sa atom account mu sa ene de oba type oba no de ne number bi ba me anka me dem opede yi esa ko me jidi ya be me masa akoye wo monzu ahoro ka ba fo bread e jana ju we dan form le we dan ba e san omo dan ba so na say ne o se omunya sori a madam wa sori wa betu ne kai wa ko bia dum store madam papa ye elder nti osusu say asem ne ba ne ye kan obegu adani mu ase abusuan kwa homa ne so e na me na me pa adwuma no manya bi ye na my account mu aye ma sa wo pensem watie ne ye kan de ye kirew hello good afternoon wanti me nyina so ana ye jo so eja me pa cha wo damu wada woro ma me ntie we hello Uncle hello yes sir yeah mama juma juma da CP mira ba no so for na ade yes hello papa mpacho ye tie wo yemfa foforo hello good afternoon mira me pacho me ntie we tew yo ram stop me ka safi go food ya okay papa mpacho ye tie wo ayi enkomo amudi nti abe ma no na ohwe oba na se mfie sia na one ne tena ye no nam se nyi se mai hello ye tie wo papa aha I say nyi se mai na mai ni ti na am so twa no kakra ko fa oba afoforo no kwa se o de akonyi se akoye oba ne ho ade na ho no brother papa wan fiti preko pa tie wan fiti preko pa ntwane ho
Oba we ni ye na dwene se won to aso biem no. E na be ma no nya oba afoforo no ni be nyinsen ye. Mo no kre. Ne bia na papa no so be ma no so eni da so nyina ne se oba me ne na tena mfie nsia na onhu san bia sa. Eno so ka ho bi me dia ma adwen no. Eno ti ena ma be ma no ye sa no. Na nka se ka oba no eto no boase kakra no so hwehwe ni mu kakra ansa. Yeah, that's. If you are born there, you should say, in your yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira, me pacho mi enti away. Me pedin di consider. Maybe I'm a shame of the program we hear. Me abani awaya there. Although we say, no, let's say, or young idea, but we in Yajaman. The Yajaman, Uncle, or both which are there, not so I want to see in fear. That's a young idea, never be a store amount. We then let him everybody was on. So about nobody was on with the fight. But then I come from there, via a man of others, yourself, as often. I am so soon. I had a book with you so me da say hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. A jump at my case in international way. Hello. Sir, good afternoon. Good afternoon, Emma. Mira me papa. The go have a man you be or hard in a prayer, no, take for Yabotre. Nanko, Naho, educate about the precious thing so I'm going to wonder whether I don't know what one who are in other coy. The bar for by now, but that's why I don't want there. And that's all for one yard. I was at least I have the plan to fair or market as a catcher for nothing. What you all is about the father, so good, you are you. You made us say hello, good afternoon. Hello, good afternoon. No, Mira, me pacho me enti away. You have to say, Obama, Kenya, Abuja, Indiana, Demon. And never be a war. Obama, and not to say, studying question. Later, they open to then I can go on if it has a necessity for Obama. The every bank, you be Obama, Kenya, at was another big class of the class. It is mine, maybe a show Obama, yes, so I said your bar head, a message. And I saw Anya Abutre. Will be a Meboa, I want to go also for Nitimi Cross and Flower. What my I could do in teaching, not only of one, until boss and open and work. If you get me, I could do our land. Now, Obama so Obama, the Abano, and the Tiaga was storm, and the Atel, and never plan and not yeah, that's it. You're funny, chat. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. I was for Levels Training Academy for Nefrem way. Cry a timu de bia ya sorry adwuma ni ho me pa chaw adwuma wo ho tie ni american na udofo bi te baabi na wa wo hwa a obetimi asua se ne ne namafo makeup wa ba ni ade yi ese ska wo mu ene wig ni ade ska wo mu pa nti udofo bi a wanya adwuma no tie sankai boyi na hye ne nso na kire ni mu na fa ono nso so ekobi Levels Training Academy for semenkan kire say omo de 1 year ma wo diploma 1 year afi ba akon ye de ma o diploma e wo kwan ya ye fa so esiesie oba net say na mafo wig ahodo ne ade o de machine ye nyina chese beauty therapy biara wo pese wo hunu ye no
wotoche wo mo a eyade o mo nso so betimi aboa wo paa ma wahunu ni nyina ye wono besa akire business management nso aka ho kan tete next call mo je ye 9500 na ese de o mo se o mate so say hu se 3500 o san wo ho akwanya krampo se me pa ache wo san atwea ne nkakra na ese eni ho kra bumu a wutwea ne nkakra afi mu ni nyina no omo ebeboa na o ma kire wo na wo nso so watimi enyansa no dwuma ni bi me pa ache hostel ewo honom wokọ honom a obenya baabi ada ye won crime me pa ache awoshi ye ne odogono senior high school I won crime enedi animhwe enti me pa ache levels training academy for mahomayi sesi ne tworo to baabi a ebeboa wo daache 0553 412 nyina RSYD no VG Studios wonomo na eye sa anwuma ni nyina fato a wonomo no mo won kran malama ba se off first Kroko Street fa homayi 0574 715 778 Kojak Farmer me pa chao aposi edi jabidie aye no me pa chao Kojak yen ne edi be dwa so sanso so ene ye regular fluoride eno so de po wosi e beboa pa ma wosena ye se fitafita na nya hoden sronko me pa chao ye wo mafo hyen so wo ha de ohuru wanum a wanum no enka no etimi ye nika pa eye procode de wa wani tua se Kojak fo ye ne de ba ye o ti sabre ameka sei pepunu bi abowo etimi bi ya tiasi usuti pa ye tetewa Procode eno ne adura ura pharmacy ho a wo se yemfa manfa homayi 0531069945 grow fine me say makes you grow fine a doctor kan ye no na ye no kure trodo say grow fine de baby a obefa bia obi a say eyemojaduru a aboa no doctor e kan wo se zentoxylem me pa cha wo say ye de yan kasa ye man mu Ghana koko no ene ahyeda ye grow fine mojaduro enti say nka obi di bi ye chocolate ni ade no ya dwene ho di bia ye mojaduro e beboa na siesie wo obi otanya infections pa num grow fine a esi ano kwan sanso na obi apompot pa ta bobo no say nipa ne num grow fine esi ano kwan me pa cha wo honam ya obete wo dai na unum grow fine e be siesie wo pa ba bi etonro nyina ubenya grow fine wo ho digital herbal center na di grow fine abaje ahomayi 0244 596532 Kingdom Herbal Center se men kan kire se Kingdom garlic capsules in the bitters no na di be adwaso abra na nkrofo no bi yes garlic pampan ne bo mo no me pa cha ono mo ede eye capsules ba ya wo de to ukatere ma ase na odi nsu ogusu a ekose yo kwa akoye nipani duane mu adwuma eyi hypertension ni stroke no ne ade cholesterol nyina be yi afri ho sanso so na Kingdom ginseng power capsules de empem mre ya ate asi mema ni bi so no eyi afri ho kra ma mema timi ahwire gina say kinkrin tremendous capsules oba bia nso mu na oba ye oba pa ami ache wade a no wanom tremendous capsules a esiesie ma himfie ama wonom nso aye obe emesima fa homayi 0597 298 855 21st clinic abo me pa cha abaso bode no yaje se fa se ateka ho eye 21st clinic ena yaje atum this time for esi yeso se yenkwa ani aso ya etime bo atu si ateka yade boni yase enti wo temenken wokoto fa de enye wugina ho achan ba bia beye bia enye ya 21st clinic for fro ya wo bia nipadua ne namu bia fa dan 21st clinic for na wonom emwa yade ahodo so tete wo dan na eye cancer unya bia ebe reset body ne kura na ahoden foforo bia ba betina nipadua nim me pa cha trust in Jehovah clinic e wotakwa wonom ena ye cancer di ji ahomayi na bibia ni afre wonom na ni omdi nkomo 0244 871 862 women of faith yes say the Lord is our victorious banner me pa cha women of faith de wa winim say ma kokodurufo a yeto ye ho asi wate agina ye bompa ye atwen nyame anim so obeboa na yebisade nyina wayi ano ede amayen me maame ohini ni adaso na da emeya no a wono mu di mpaye no mu mpaye nti wutemenka de tete wu bia we de emfa so ye oba na be ma kora bibi tete wa mesrew fa hodom ko yi bi free 15 February ade a ye gina mu den ye ne mpai boy ye tua famu a ye gina mu a kopem 21st February wo cultural center Kumasi he ya fa ho bebom se epu na nyame bekoso aye nyame maame na tesen nyame adom me ho ye papa manya ne ntia mo nso ne mic ne maame wada roma
maame na te sɛn nyame adom me ho ye de awurade ase manya ne ntia sɛ w'ani abre ɛhefa na ofiri ebacho me fi kanyase kagya ase ne yɛfrɛ wo sɛn ebacho yɛfrɛ me ma sintia sana me ka sɛ wote ebacho ba sana ya waka sɛ wo yɛ sure sɛ mete pacho wonte wo ɛwɔ fam enti pejam ayo ma because sɛnea ne w'ani abre yɛse nnua ɛwɔ kwan wabu ne nyina agu fam enti abufuo na ade ba yɛ no minim sɛ wo de no ana eba bɛka wo asɛ maame wo me awia ide amwa ne ɛfa mo awo me pacho ni tietie nyina ne sɛ me ne me kunu natie ɛwɔ Kenya so wɔ no na dia kwan a bɛma ne de me fa so no entwe ye kura sɛ obi behind dan a ɔmbɔ mama ne o ɔnka hwe nkyira me nipa no so ba ɔnka hwe nkyira na no sɛ ne sika na ɔgye sɛ wo behind dan na sɛ wabusuafo nyina na wobetimi ate sɛ ɔma ba na wate sɛ ɔma ba ɛne dede ɛkɔso ne de nkura wɔn fa ho ɛne enu ɔma abro no wɔ fie ye fie wɔ nya asam ketewa na me ba me nso wan me wato aso me pa cho efie no be ma na esi ye na akɔto ye okɔ awade na akɔto si esi wɔ na akɔtena mu ana asɛ mu mienu na mo ye adwuma si mu fie me pa cho me hu ne de na ɔwɔ asase na onya ensi dan me pa cho ɛna ɛyɛ den na fie no besi so ɛna ye si fie mu mienu ne kura no wɔn pɛsɛ ye bɛkɔ fie no na yɛte ne soa fie ɛwɔ bicham so nti na wɔn pɛsɛ yɛbɛkɔ nso na yɛnso satam na me ma wo fo nti fo na ma wo no yɛdan no nso yɛ single room baabi a kitchen nso kura no na me si yɛnkɔ han dan ɔnte ase aha nso baabi wɔ hɔ obi nso kura ba bɛtɛ ɛna na me kasa kura nipa kura na ɔda so tim yɛbɛtena wɔ 11 years ni nipa kura na ɔda so tim na me se ɛne me ka me bɔso a wɔnte ase na da koro ɔkɔ edwuma nti ɔbaa yɛ na me ma yɛ dan ma sesa nyoma na de kɔ ana ɔbaa yɛ nti ya wo ho wo ha ya tena fie wo kura ba yes 6 years kura na ye ni light nti e kire ya obatwen light no na o start so de dan ma han na afede obi ba kura on ka hwe nkire no anu an se o de dan ma han sa nhyehyɛ ya bia nim me ko ka ho se nipa bia ye nipa ono won hyehyɛ mra bia ene obagye nipa ntwen nipa ndoa nipa pataku nyina betina ho ene mu wi fo awodo waje ene mo bre enso enfa no ho wo kan ya wonom ntimu fie wa mo hie we for he mu fie ho se simple de we for no omukọ ya be yes 2 years ni ya wa na apa mo na nipa no se nipa ne eba na se bibi obeye bia na wanka hwe a se de obeye nso ano no so obeye kura abroso obeye abroso nso we ne de enya na asam me de asam maka asam na che ne papa maka che ne bra odi na ti o UK na me ne ma me bia wa fa na sara ma me no so me de asam na akọ last me de kọ me de asam na akọ ya kan se o yere pa FM na mpa se ya kan bọkọ se de be ya obinti ana o se anso kọ ono so kọ ye dan yo ana ba kon so aka ono ne se on share dan yam ho ade sa wakọ nipa ba akọ fo ne ma me se ne asam na no bua na wabua yi aha nipa ba akọ fo ekoye obi ho ade da bi ono kwa na kọ omikurum so wakoye me ho ade wo kọ ya yese kọ na bra no eno ano no 1 cent wo bi me yese 20 years ni 1 cent wo bi me kwa kan se enwoma na amde kọ ya na o manje me de bi bai omuje ni ama no sa na wo ka kire na enwoma na me ba eni ama no wodi free ho kọ ye no abusuafo ne je ono na de free ho kọ me di nkam kọ ya nsa me mpo de na me se me kwa kwasere o na me kọ wa che ntem wo ho na ofre me se oba na oba be ye mo ade na mbisa se woni ho na eba na o se adan me ba o mo nje mi ana me nkwa me mfa won ko wachi kakra mfa mo dan ne ho edan na hu hia me pa edan no mo kọ awade no adwuma won sesese no oba ne be ma asidan kra ehwe contribution no enu bi na ma ne bitimi page o ma beti nti kire yen me pa cha contribution ben na wo ye fa dan a mutim sesese no dien na wo de ba ye kire se me ni mikunu ye si dan ya ye nka se be ma ne nko a na apagya dan si wonti de ope na o de ye se bia sikasam anase sikasam o ahoodin mu o ye pese ye hu sikasam de ono ana si dan ono ana de ni sika nyina si dan ono na si dan be ma na de ni sika nyina si dan enti de na o ye boa ma ye de dan ni si ho oh me ebia nsuo kwa anase bibisa o boa ma esinfo no ye de bibia ato nchen a aware so nsan nim because onye ho ade se odo wo ho a
na abrampa de na obeka ukunu ntie na enso so odo nim be ma ewo mu enti se no mote aware ase ana amagyae ana amugyae mo da so nete enti se obekọ kroma san akwaye ho ade meka o se ewom na se meka o ka chem se menya abotre na afide wo kan o se awon wo aye bibia wie no wo kan sam se basa wo aye bibia wie sesen o se ono ode nwoma no ko yo amagye na mekra nso mame mblemi abusuafo ne kakra wa ha kro bi so a wo de niama ne ba ya niama ntentam ye wo besa de akopem se wo ni wabusua ba ya ready na nyasa wo de abane ya je asi wo de bi asem na bi ne 20 years ye chi ne ye de te yi satam na ma wo mempenyin fo mi no ansa na me ba wo mi ansa ka enti se si e be ma de no onye mfa ma wo na de ha mane se nipa dom na o be se yi na ni se me ye nipa boni ni na bra me ye nipa bo ye ho na mo ma ga tabi ase nyina akura nyanya ye ho obi ani wodi ne dan ba ma han ya obaka se me nhihye mra bia minti bi kura da na me ka se wo so ye fie wura yere na nipa ko ba sa cho bebre wo fie me hu bi mpoda ti so no nko a ejesi e be ma ye ready se ne awo kan o kwa akwaye ho ade a ubenya odo bi adi na cham na sa akwaye ho ade se ne de me na ti dada me na wo me ba question am ibisa wo no tie ne yi ano fa ne se be ma no wanya tema bi ama o se ne ameyire kan ye no kure ma menfo konfa ne ma nkoto yi ubedi a kira me yakoye ne se ne wo se ye no me pa cha unfre be ma ne maye na nsem we wan kan yi a egu awade ti mo mfre na ye musa ne enhwe kwan ya obetimi e de afa so se wo de asumdwe na openya ntokwa yo ye da se ko me ne na tie me no wo ma 5 na be ma wari bia kan ho e pa cho dad mo onko a oni oba bia so nwo kan ho e pa cho dad ukunu edi eni pa cho ya bono ni e na wo ye di eni na me nso me firi na vrongo wo firi na vrongo e pa cho yo abusuafo me pa cho Pepsodent cavity fighter wunya bia ebe ma wose na ye fita na aboa nso ama ahoden pa ba bewura mu a kase a ubetimi abom no okra beje wonsem me pa cha oba bi eton ne ma bia o pa pa se papa se ya wo de wunya dru pe wo se moma me Pepsodent de etuatua ntokuro wo esen ho size bia wo pe bia na nketo adantem akakraka ni nyina no ubenya bi bidimafo eba hospital se men kan che se brei na doctor emfa time ento yade ne so nto ase emfa ma na doctor obo watch ni mienu sa no a enya agudie o wo yade no wo the time wanka se eto so no watu ase e de ama na so watimi afa ho adi yade ne ye mo so a me patro no nche se doctor ntimi nsa se ye stroke diabetes prostate brei enkan opoku ase mayire kuma se we bu akwa agogo fa ho mai 0244 774 282 Kelvin wenya no onkoso amfrene Pepsodent se mensanka menkaiwo se ena wote menkan ya wo hwami fasha wadwenim se adesanso abetwitwi wosin because minim se anopa wotwitwi enti mepaachaw anwumre so koda twitwi mepaachaw wa wote menkan so a wontwitwi ye kora no enka achi wadawroma bomoden a Pepsodent no mia wo de yeto brush so na twitwi wosi kama Sister Kiddy Glamour and Wardrobe me pacho wono ena ekasai na die bi e fa nkra ho siesie nyina Sister Kiddy Glamour wono ena eye ne yie die hia ne sa de wabo awura ho nkra ne ama edi ko school wanyinsen wo pese ototo ne ama de bekwa wo so a Sister Kiddy Glamour and Wardrobe for se men kan kire o se to fa ho me pacho asore ntare de hyetena fie ema ne mema ntade nyina komade de toto yensa ni nyina bowura Sister Kiddy Glamour and Wardrobe for so ye na wono mo enhwe na wono mo nsiesie ye wo ahodwo Atenga Junction ye ne China Mall enedi animhwe ye ben Fidelity Bank no ahensan so ye ne China Mall enedi animhwe ye ben Doormaster fa homai 0245 749 199 Deku Herbal Center yen eni yetu yade ase deku ya ensign na chi emmabio enti say diabetes empem mreyo eye BP eye gonorrhea eye white be pacha onemu yade ni nyina de fabra sisi yade be ma nkwamo ano ono ma ho de nyina so ate
oba ofa okwa fichira emu nsem bebre sciatica ene osa tetewa prostate wonu mu to ase deku ya emabium me pa chawo edum kumawuman ma me hwe ha sei yo edum kwanwoma ena yewo petrol GY filling station honom bomoden na fatwa yen na yenhwe emwa 0243 25205 26 na 0243 205 969 still na yenya no me se champion bremwen na sania mami onya akwanya sani kunu nkwaye ne ho ade a obeti ase na sem we kompia e dia wariguo etimeba nana ya medasi nana ya mami asoma ya offense working in fact me ra ho kakra emu oya pa chese esrem nagaworo from kasina nankana ebo ukrom wọ́n yẹ kasina nankana for ẹsẹ̀ fàfàfọ́ ní nàbẹ́ngọ̀fọ́ náà kábọ̀ mọ́ yà wàrẹ̀ nù sẹ́ẹ̀dì ní ẹ̀dẹ́ mọ́ ọ́n China wọ́n wọ́n bẹ́ẹ̀ sẹ́bẹ̀sẹ́bẹ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́ yà fani sẹ́ ẹ̀mọ́ wọ́n ní náà wọ ẹ̀mẹ̀mú ẹ̀mú wọ́n yẹ bìnrin wọ́n nù ẹ̀fì ẹ̀sìrìm wọ́n ti ní afani ẹ̀ma wọ́n kọ́ akọ nínú fìyè ní kurom. Na esemfo ko do bia am say ama wo mo ye esem ko mo chine di hye dem na ke bri mo pa be mai bana asem a wo ke be mai ti a to betimi eja ama mi ya me na me kama sem ti wo ntimi ya no enti na wo ka ya me ka be sia sem so pa jo me ka be sia sem so ate wase nya sem ente wase enti na me hye da bisa ne say ade a che na be ma no asore say wanya na chiye nti wo kwa akototo ne obepre wo se wone ne na me ka sia sem so se wako semu pa na ya abese me transfer me ko semu wako semu pa na sebi wan fo busuafo anka ho na won kwa akoye no ye semu fo no ye beka se wo mu ye enti me ka se ni 3 year pass at that time no wo man china hye da mu na ya mu no se wo be ye fi ra ye oba be ye fi ra ye enti be ye fi ra ye oba be ye fi ra ye enti so me ti na se bia de dan ma han ya so wo frɛ no emre bi me verse na me ti efie bi no efie na ya me kokoti no me na me tu papa no for say die na che so wo ye enti na du ba bi no obi ba ji flat ofie ono ma che ofrɛ no na be ma flat ofie ntoto ye kra be ma wo sa adade na wo yire say ma me moa wo na obi bakra yenye nhyehyɛ ne tena mu ni ade efi ade yo nyina wo se nipa bia ye nipa enti efi no na metimu no bema no obi eba be gi flat a kire ofra mi enna me kwalem ka kire se me fre ne yire enna wo me na transi ada na ofra mi se me trem enna me se efi wa me pa chawo me nya yire o wo yire e mo se yenya ye ti wo asomdwe de efi na re kro wo de ma ya hwe na one frame me nya wo yire and I can never replace your wife eno ano no enti ma me we say no wo ye yire e wo ekomedro so because o ma me no why the one day wonya no one day so na say bu so pin so ya moto no no e yire enti wo ye ya ti say wo be tefie wo no tuna tifie e na wo be na wo so ya na ko adwuma to no tifie no eni be ko so ya wo na ehu say papa say ya bone say this kind ba me so ohun se na me bisa ma mi say ene no hwe edan no wo ba no de hu ko hye mu na da asan na wo hu an ko hye mu kwan bi so oh there be man yes na in fact oba no so le yan na ni di the truth is adwene a hye mema bebre trim na maka a kire we of you say me na me de me hu na my de mesi me fie me na me de me hu dia me pe ena mema na ba betena ya yes ekwa bi so yes wanchi obua ama oba ya wo de chidie se le wo tie no fa o sa so na le wo yere de won se samum because one more year on tifio na me ma ni le tifio ti bia eni ma ya ekwoso ya emwa na se enyem
What the baby one can say, oh, I did say, you say, if you say, Woban, where you share the mouth. The few never came up, got to be a muscle, maybe a pen or and Debbie, and the assistant and went to a panel, the same one funny woman, one funny woman, matano, not just on church, one more. And Diana or the BJ saying. Yes, I wouldn't him dine a crab. If you're done a dose one, tis a beautiful power. And at least, as I say, we'll be oh, some of my way said, I know I'm a young one. You just say no be happy no be with you. And you man wants son wants a mommy when you think I did prekum. No for the way one more yeah there be to cancer Nana I want to was here to cancer. Near me can say when you think I did back. It would be one man and on your tissue should be man. Say I often in coming will be a woman. Well, else and another say, Mammy, I mean, the empty our kind of muscle one in you. 2 walk on me chrome next year. And yeah, young completed the start say, no. Menko, sa 5 years about, no about 10 years. No about 15 years, no about 20 years. Went to me and called back. No, I'm not saying. Our dinner, the bush of Crampins, into Bianco Jano. Into a new woman, Cojano. Into better now, young go for Bias, and met no fear me. Problem in an into Berman, when you're very careful, Mamma, on Fanamata, one moment to Fion, will be down, will be so a good woman, Medasi. You, Miss Medasi. Now, Grandpa. Nana ya medasi bim na me nhyira pa na ya susuto bombo nso oh mamenchia me ofa otumfo dampra na hene nana sei nyame kese be masai ene nan ma nana mese wanyako na dampra na yema no mama hene so ye nana koku asara dwoben na mawura ma chia branche bi na no me chia no achili Billy Bonka or Australia. Ubodina na Mr. Champo didn't teach her by. Was it a dean in your ding get one? Actually, Billy Bunker. Why na Mr. Champo is just said the young credit. Nyagro and on the tea Australia man. Billy Bunker. Yee Nana ya media me menka awade na nsem ni bio. Nanka bi. And the yama sem kra. Now omuntie ni ye so timi si fie na ware a ono yire fie no no omunya san hihye no mo ka se de papa mu abo na ya tie se motem ho ase a ni no mu fie no no yenya koto nkrata no nto na yenhwe se yemienu ne yete ana yete sa awarefo a yemienu ye fie na ya wurai na wuro ho sem ne hawo nyina no ketu ha bi bema na ya na adwen se wabo ye mfi taduku awurai nam sa asem ha ni nto de ananti ba bi bebre se nkomu frɛ bema tu wadu sika nyina bema nti awa medwa na som bi mani hunu nipa dodo ade o mo ba ne ka no kore na yai ahokyire nti anye soso nsam bi a se bia nsam fata so single room bema ne yire ne nkola nsia ka ho se bi nyansa be ne ho ahokyire nti na ye sa ne ma wi papa ye fia wasi so de onko na adu sikasi ya se ono yire no mati fie ho ye kan ma frɛ no last week no ye kan wo adwuma mu onso wo frɛ no onfa nti wo ye adwuma mate one na kasa ho me na kasa last week one na kasa wo se me kan no ache na me manate ne ma bi ase so wo ne wo yire na ti sebi na ya wo sori a wo kwa adwuma o na ti fie ho na fie ade ye ne sa ne ma ne nyina no eye oba na hwehwe sa ne ma yi wo kwa control na ya omu emre wo ho no wo ba ne de dan mo hai na wo don sa be hya ase a o so tua like bill water you can say water bill ana fia prapra ensuo se maka sa ne ma ye bill no so wantimi antwa ye 250 ho sa wo mpra ye gina so etimi 2
e se hwan ne mepra ne betenem aga twitwie wan twitwie na nya asem kra na abrampa be ma hwe apra ne atwitwie ne we no so da bi nya so wo hweso onye wo na hweso ma yire mehwe so a oti twan tie obey nya se be ma no kra on hweso se omum prampo be ma ne nka nkyere obi ase ya onye bibia ma mi kokan wo se na opekasa dodo tie na no me frɛ no na se be ma oyire se de wo si ha no mo hwe be ma na dwene ne ma wo sa no wawu ene ma me ba no opokasa no den dodo oh ana no ba ha se me ka to se ya zuzu kasa se asam na ohu ahye na ma da bi abasa so abe kontwa ohu se be kontwa sania na wo kasa no me se me so aka ne ewom e wo mmemma bi adwene ehu akere na ka obesu ande se obesu di agya because first of all obeka akere so obi bi anim wonte aware ase secondly wan san kofie wan ko complete amamre no because ova wonya hwe na yayi me die so ode ne be bi o so mfa ne nya hwie awale de awale pipe anu bebu nsuo firi ho se mentwitwi na poto bi bire se mempra na onu fie wura ne pra na wonamu afe ekoba osomo mo ba ye nkora nsia onu no peso ma be ma ne tia se onka so onfa dan ne ma hai fa ma hai anu onka se maniska no susu bi wo so de fa bete se ye wo fie ho mani hunu ye pra ye twitwi ye twa light be ye twa otabe ntima omo mbe hai dan ne hu enti se kura so ma so ye den ana amakofo ya ba enyem omo free fie ho na ma foforo metena ho na foforo so uji wo ma ompe wo mu omo de dom enam utim koma ma mi di opeso o kire se omu fie no omu tim sesie no o ka fie be miense wo mo mantem boma ene mu nipa ene omu de ene yepe o da e beda o se ebi de nyom na udim de ya o se uduru ma mi we stage a wo yo ba untimi nhya dan na sa wunya hoto sa o na we on se ye be wan hwa we mani fie se message oh me dey metimi ama no be 50 something and so onu 50 onya 50 adwendwene na eku no o yo adwendwire chese wa adwene ne ma no wache ana eku me fra be ma na o se ma me we pekasa dodo yo so wa hu asem otimi kan ye nyina so no na wode me eko baabi enwo ba ye no kan wo se obi ankọ me ana se be ma ba mi woni nete se yere menye na o kan mi minim so anya no ade woni nete se yere etidie na si kwan se enhihye ya ye de pra ne ye twitwi ma mi grase na fidi ye de yam fufu wo fie no onzo business no o ye na kakra fufu yam no yam ne fie ho o si na ade bi esi so e ma fidi di purupuri awura bi ofi ono watu afi ade akoton ze se obi what the tuni kura ni ma o tes ma ni kura ka che me ni kura ka che me se no ne ha ma mi dia obekọ akotom no de abre no eni ewu kunu se sie na ya se ye nya Mr Martin ye nkan se o montamonte nya wori ja yasem ezi se ye wo fie ho asem ne ye ka na so on chia se ma mi ye be me na ko ayi ye kan se municipal ho ayi fo no legal aid fo no ye be kire nkwan ama na ko bia na ho de obeba no abekire ne mama kire no te se ma mi de honhon sa no no wawu ezi se bia fie nhihye nim no bia de ope na ya hwe o se wo ye fie wura na obi o hai dan mu wo na ya obi ani ho a wo bete sansense mo yase na be ma na ode na ho si dan no hu ni so ya message oh me de ho no na ya yi se be ma no be kire mama ma me ye me de ne se wo so won kan so opesika ni bi anu won kan se on pe bibia o open asumdue what ya se onu akasa no etimi tena se de nancy form ehunu se fie bi amra wom wo sori a yeye sei aha say ye ha say say ya na mafie na ye organize but obi a ye de ope na okoka no asa aka chense nipa bi a ye nipa enti ontu no na okofam na emre fie ye nche no ye ko kejeti e Dubai hokọ ye akoboda euro say fie bi da ba bi nti obi a donkey fo nyina mesen kwotena ho afie na no krase mo say ka wo mu ne se maami ya no otu omo maka nyina dan kronfa man hai na ma ono so ne ma ne megusa ni ska asemi okeka yo asemi Mr Macheka na me de okenya nze maami kasa pi maami zo pentokwa enkomo oni mi di na se we ni bu mfu ma wase maami na Mr Martin me se de ewo ni tirimu no ye ka kire maami a eni e obesu bu wase maami anu ya papa se ni enyi onu nko atemba se o ma fra no no ama na wo de o mi ze champon enye ne efre ne na ohunu number no mfei enti ye besre unipa kro wo de dan ma haya sebi nipa mienu wi adura ena egu enti se obeyi maami ya frim eduru ba bia he nana ya akamfo nchiche ye mo no
sansem na Mr. Martin din kenya ne kwa so no enya ne kwa so no ukoka ne he edi ade na maami waye wo me de se maami opekaza kra wodi zo kaza so obedi di atem wodi zo di atem se ni bubefu aye de ense so ya wodi so ye na obi shiwi woni fi a won kasa mranti abegi dan wo se mranti yi o mba no miemienu afa kire no ba ko abeka ho eche so wo zan kofo ameka o masami onu ani kromfo aza na meka yi eti obeti na neni ba ne ko beten na duro nwumne ne wisie firifie wa ase ye honam ase ye sifie no kra ne nya okoka wo se me ntimi nti wo mu ana odi wo matema na efie mienu so ye na omutu ko he so nti ma mi no wafia no ya asoso aka ho eya se wo hana obeso wo papa ase ne eyire so a odi atemni die bepa mo ono anya macho so na na nti se di asem ni tie ni ma me no opena somdie eti Mr. Martin se ye ka ni se no ofa ni sa agora ebeduru ba bi na mmara ne wo mu no ene ne beka so free se won hia ma mi bie mo fie wa o mani hu na so otifio se fie wura yere die eno kra na Abraham pejai o mani hu dabi o mani hu kra ma mi o mpere mani hu sa saun wo de questions ambusa no na anu yie no ehon ne ye de fa hu nyansa kansem we bio ade a papa ne ye no na Abraham pa enye tan na so so ye calculate free kwan ye ofa so ne maami tinaye akwasi asem sei wakwa akofo oba ne ne te wakwa akwa ye oba ho ade 20 years ago wakwa nkwa na akwa na wanhu se nipu akwa asori afiri ne fie akwa ye oba ho ade da eya me yasa abusua no nka faniama ne kwana mo ho so a woni abusua nyina anya de emra mo abusua so mo agene ama no awe nipa ne konsa se wo mra na protinti we obesa ba bi anu nti na abusua ne ntimi nka ho hwe no enema na bebu fie no maje ache di awie ti edi nana ya me de zo maje ache di o se di ye o Mr. Martin se na ye ne ye nya ne na nkasa efrijo ade ko no ye kwa kwaje krata akose ho no na wakono nkire de ntia enhihye ye wo fie no na ye nyina sa krata akro no so nka nkire ya dofo no mo etie yen se baby a wuti bia na obi ani right se oye de ope wotuatua waso sa enti no se ne esitie se ope maami se won peni biom se oni ni bejai se obeye den oni right se wotuatua na so san so na omo muti fie ho no wo mo so ni right cause ade we die me be ma ni history nti na man kwa asem ni mu pi enti nipa wonya 50 years na wo hwe ba bia se bi wo ko du ya 55 kwa hwe nana ya emu oya o emu oya enipa ni bi yes sifo na man 55 Mr. Martin me fanesa ebunu de se nyina ya kanfo eti wu krom unu aba na wo fase enhihye ya wo de adi awura yi eni na busu ya de bi bedi wa o betra se ya din bi on ne on pere mane mfa ni on se ye mpese ebekwa kwaye kese mene ne kasa so wo mra ebesi ne mante ne ko biom ono so wa amba enti ye wie nkomo no na fe krata ne di so ya de kwa koma no no nko kire de enti a obi begye dan ya wo so on de enhihye pa de onye bi unim se nipa omuma do so fie ho no ma me ani abra maame ne ye ka ne sei ne kuru ka ho nipa nwotwe ne dasen room ene wo fie onya maame ye wo omoma behind dan no single room nipa nwotwe ne dem ana maame si dabi ye nya ne sa ne ma we nipa gufio na choka ye nya ne sa ene ese maame obenya menopause ontem no da no crampo no say ana enye timba en ho bia maame ya bre why Friday ye tie ya timba en ho ne de ade eja nti timba en ho de a ho nana ya say timba en ho a ene ne ye nya no wawa no odum ai sapele ne gusu na on ne timba ne de ko ya ebi yire so ade bia ya maba akobro wo mo fie tiawa ni obi e ni ayi eja bremu e na timba ho ye ni abre yo oba ya amedase na on se de bia we ka se awade ankasa na nye bete saa betewu die nipa bi famu na wuhia o ma na o ma ye din no se sebe ko ne din nanim a enka hu se ya na kan so ato nwuram ka fe na wo ko ho ase de be menko because de mehu obi die nti na ya be maami o sha ase se wo kire nsemu na mehu se maami no ha ya ankasa na awade no ankasa no be ma na hyase no wa mu abusua no bi
ohunu se busua na mmere fo bi anya enti maame no wa fa ne sapofunu na ode ye de ope maame no so obetete nso a ahyase na adwumaden anani kunu ni si dan wode ne ho wura mu se me ni kapre enti medi nsupa blog kure betuma ka che o se sa blog na afi ko wie ya de afi de mase de ne asida na ode da maame na se obi afre na wo se won pemu ya no wabo ye mfi ta duku no chese maame no wo hunu se maame na sin ni nanum on se de adene se eja ebi mutegana ha o madwene ye o mo se ase emra ne nheda nya adwuma ade we ya mede ye we de enye hwe sanete wala ka kire o se wugina obi mpo na chi ye chi we nye se yen yete anum abansan kan yenti se de be de obi antumi nya hwe obi antumi nya hwe nya so mu se krim ne de we nya gu nsa afi obekase se nya bete wo so bete because ade ne nansa kwa nti abamre so mu a chechiro pa ma hu se yes atechiro de me ka kire me papa ne se in fact de maame ne ka no ne yire ne ka no wonya so na wontie ne nipa na wontumi nka o masem e beduru mere bi na apasa wo ka no na nya yie efia yetimu a hyehyede anim ya mpra ya twitwi ya nya hwe eni nipa gum America wo se dan ba ko yetim ben ho na wa hwe tim ben ho ne se nipa ben wotwe ne demu a obeye dai wo se dan miensa efie miensa atoa so no sa wo kai wo mu fie ho nipa edo so sene nipa tempo temu nipa tempo e yede ade adai nyenyen bia no children's ina yede agogo ho no mana e ho ne yakobi no ho entima papa na mo onye sa asoden no amo onye na adwene se ne yire no mu no na nka de aduro kura ba bia maame yetifie aduro ne ba bia wotifie aduro no wo de wo sori ya wokọ efie wura yire eno no obi bede dan so won pesikale bi nemo manipa hunu se wono so wo safatem be man sa abrehye ni tim se me na masimi dan na me na ende sa na me hu no ende da bia wo mka sa na me hu na wo de ba de na ye ede ade na ye nyanyam bia se maame no wa ye hwe kura tama na akoba ya wo mutu ne to yo won fa ne nsanto no so won aduane ma woni ni nyina calculate aduane won atra 20 years aduane won ama odi ekura o ka se tuale kan tika betu o ye made account tuale kan o de ne ama akoma abusu ama o ma je edi what you say ne lipa ba ko tumi fa se masesa ne ma gubotom e de atoka meko ya busu be be yo ba ne ho ade ne nyanya bia se be o ya yemwa oya yemwa enti na ntwe kura na akwachi ni wosire na so be ye na kedum pempenso se wo kwa unkobu akonta ka un freni pani wa wachi se na ntwe na mekoje na ye no afede mpase mekoli wura ho no mo unfeni pa mienu ni wachi nko what you say kwase abuo no obu maame no enti yesro ye de aware se me ya amembi ye pase ye beka bi yesro what is ye fro na no amenu ye ka se wo fere ho o ke kan de ye wo de na ade kire no yese patapani pioto ya de mra na woro ebedum le bi na mra ni be so mu no munim se mra nya adwuma mra ni be so mu no ho na bo se ade se na ekoboko me hunu ya ka me yere be ho mesro na ya mpase me kan bebre papa ro tie nka o mra me da se na abrampa boa me na me na ohini ya se ohini bi ho na se sei no first na ye ka doctor Ofe Amano se sei no nana doctor Ofe Amano ampem ya sabre ya me ne wo kase ya twiasin hene abri twiasin hene krowe mu yenim ni se oya abotre clinic okay na abotre clinic no na abrampa nyenne e ba ya che na misi mi di eho adanse no madi papa ne ho adanse ya papa ne ye nipa waboa nipa bebre na me nana ya nsoso de waboa me pa ntie na fiada yi me se me da opanyin ase pa wo kwai sonko so me se na futuo na botre wo ho awani nanka bi nhemu a wo fon so kwene na da so a na ta nya on na abrampa nya metai papa no waboa me pa ntie awia yi die ai nana doctor Ofe Amano ampem ya oye twiasin hene ya wo abri atwiasin ehene medana se pa nyame nhira no na onkoso a amen ento ne nkwane ne birthdays bia na pia na nkwaso na ya mesre menka sem kitu abi na yemfa sorry na na ya hwe eniema bi koso okuro yi mu a ho
ye social program to say the fam okay na ye pese ye bisa ye kwabre east for say aha ye obi krom ana ugura ma na ye say kwa adum na empatam so ye obi krom na ye niam bi koso a airtime amakuru mu kura ye tan ye ka akwa mu airtime pragiana sebi o jama so bola say jama nenka na semwe pragiana nan kwa ezu na ya hwe ye pese ye mampanifo bi ti Kevin ya mu twade we ma me hwe ye pese ye mampanifo bi ti se emra ewa ha na anase ni ha pragiano eye ka na se nye ka ese ye busa mpanifo bi nom na ya hwe enhwehwemu aye ne se prosifo no bebre pragiano prosifo bi dia an ya enhwehwemu kakra omo dia na ya prosifo no ntina pragiafo no ni mra so samum hwe nana ya se pragia ye ka ana si o twidia se traffic chia de na wo so ye eso ogina e wo so odi line so ada wo de wo da amra ne so na ye hyemra na se nana ya wo de pragia ni nam fifi na nsen ya pragia bi obomami bi wo fifi ha se traffic na ti ha ti an wo nam fifi se mami ni ti asim no na krati di aba bebo no edi ti na sankwase asem we koso sa wudu atimatim janse ni ahwa kwa yi so ekopie mu aye pankro no na wo kwa aye kan se bonsuom tafo kosi ran about kwase asam nko a nana ya ye man perifu ati ase sebi se programa giatum se be ya adwuma aboa wo man yi dia mo ni line no so nana ya dru baby na wo ke kosi ya pragia drivers ye bi aboya so nchen aye tattoo atoto ye mo ma so ebi dida bi se so nyina aposifo na de pragia na mo nana ya he na no tie mi kosi traffic ati na ba ku di mi ha ba ku di we yati ebi di ha na ebi di ha o ma kama ye fifi se so mo guide me say wada ni dignity ya mi unu kwa mu wada ni dignity eno mo di mechi na Abraham pe ba moto di dignity na moto di mechi na ya mi kosi ya mhese ba ko su hia me onu no osu odi line we so ba no we o se traffic atinti no abro so we free mu aba wo hia ye ne aya ba no ana me so me ko na mi face no ave mi hezu obu kwanje wa mane ana mi gina mfimfin ho anta abema wajimi wonhua nyansa na wo ma mi pani a wotima a kwase ampani we du kokokun no wonhuni wontime kanje zo nya won kwan to chache wo se makan won fi anam se maame se jimifo bi se atwa musifo monko onti ye mampanifo atiase kwabiri si mekọ assembly ho ko pampanifo se omuma ye hunu se pragia no magia atom dia wo kwa de adoma no beko me de adoma no beko na de snap beko e ka hu ni bobia ni nyina me wo de aduru ho a Kelvin best way na bench na de se makoda onu abedi a chiamam de akọ na ya hwe enye se agudie na media o enye metan omu kum krofo kwa omu pre nkrofo maame na Abraham pa maame case mi enkwa ahoma ne so ne ye nkrofo no na ye hama akoso no ehu hi asem a o kan ne na o chese na me di video no beba aya afabra me mpe nkwase asem sa na Abraham pa buafu abusuafo maame asem a ye nyina ye di ho abobo no ensemmisa bi wo ho a me bisa no sign na wo so dwen ho fa sesi e papa ye giga se enna na dwi ni ameye no ukrom ho ma anye ne yie enti ma me nkonfa kofa yie mfa nto yi a asem we wa hunu kan obeye third person ye jama nso sei obeye third person ama odi ye nkwa ahoma ne so ye brade edin o obi ama so aye mpon na me ankasa no say ja Valentine na ebe ninti no I me hope say Ghana for man Valentine ka obi a wodo no betimi a me se champo betimi aye na Abraham na nka wa ye na ye me ba se so de akoye se enwamu Valentine bia so ji se ensuo jemu afi we Valentine ensuo ne nto Valentine afi we ensuo nto ba Valentine so ye beja bi no mo na Valentine so ye mo date ada ye be di Valentine no acha abosome nkunu obi nso so ekwa akwowo yo yankwa homa ne so e ai Valentino hello good afternoon. Good afternoon. Aha.
na me upper east na kama minister the upper east na me. Okay. Na amamra ni say no worry oba free upper east na wa anya no ho adea. Na wo nkwala na. Let's say the afache dache. The wuni ho. Omo timi e de wo kokot e for nkwala ni na for ma wo fie for. Because one no oba no ho adea. Enti no na etrese. Enkolano is for Obani fearful. That is the rule in the upper East. No. Okay. Enti papa no so okate or the Niama Kono Mandia. If the Niama Kona chapter 1 prayer amamre over. It means to say what the contra was to fearful. And no one come amamre Niama no. Enti no, na chese mame, eniama papa ndi ko okro ni so kokogya eniama no wo ho no, oba de adikwa. Di papa na ekwo ne ya, obesa atotɔ foforo akɔ. It means to say, Indian communities echo a show. Now, Papa explanation, a chapter of Koyano, no Koyano, not a young mamma or now, it means that it was just a personal visit to the in laws. And to a Tehonona officer, after all, Mamma, a numerous yard, way near, not answer of one. Na that you can ye na for you one na say assembly na or the court to cry for you because in the upper east region so was about na say no one there no mama and mama is for your in-laws you I know what contact for no the children are not for you into one officer what for ban for free you I don't know so and church has to much you no the said that biologically. That is what it is. Tie me. Entie wo TV no na nkomo no nya de why. Tie me. Entie wo TV no na nkomo no nya de why. Hello, good afternoon. Abusuafo, yeda mu nyina mu ase se ne nso so Sompa Nkomo mo ne ye ntina ye yeda mo ase wo mo adwen kire because asem we na very delicate nyame ya do me fridge wada ekọ ohini ni adazo my lady so of mami prema ni beje adwa na Sompa Nkomo no watwa wo so midin na Yaa Serwaah sabre de esi makra ya hwe ho si ye bye bye.